Ayesireka mbasuzeka mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze kandi kwibendera TV, ikaze muri aya makuru. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 6 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru turababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira neza hafi y'ibi bice ahitwa Sange na Rungu tubabyukiye mu masasu ateye ubwoba, ariko aba barwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakaba barimo gusubiza inyuma ya masasu bakoresheje imbaraga z'umurengera. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turababwira kandi ko muri Warikare kuva mu masaha y'igicuku aha naho hongeye kubura imirwano iteye ubwoba, akaba ari imirwano irimo kubera hitwa za Kibuwa na za Kashebere. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira muri Masisi, tubabwire yuko magingo aya naho imirwano irakomeje kandi ikaba ari imirwano ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku bijyanye n'umushinga w'amasezerano yamaze gukubita igihwereye yo muri Katari. Bituraza kubyinjiramo dore yuko bivugwa yuko ngo Kisekedi yaba n'ubundi ari we ukomeje kuba intandaro y'ipfuba n'ipfubangana y'aya masezerano. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo kandi turaza no kugaruka ku nkuru irebana n'uko Kisekedi yamaze kugirana ibiganiro na Martin Fayulu. Ese ibi biganiro byasabye iki cyangwa byageze kuki? Umugabo ngo yahamagariye Kisekedi kureka izindi nzira zose zigafungwa, ubundi akayoboka inzira imwe gusa y'ibiganiro. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kugaruka ku bijyanye n'icyitwa igitutu cyangwa se iterabwoba yamaze gushyirwa ku banyamakuru bo mu gihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'ibirebana no gutangaza ibizava mu amatora n'ubundi ari kubaha mu gihugu cy'u Burundi. Vuga yuko ngo ari amatora n'ubundi arimo kurangwamo iterabwoba ndetse ngo na ruswa. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese aho muherereye mbahaye ikaze risesuye muri aya makuru. Amakuru kandi ushobora kugiramo uruhare ugira gutya ukatwandikira utumwe ukatubwira uti ndimo kubumva, waba utari no kutwumva ukabitubwira. Ni amakuru kandi ushobora kugira gutya ugaterekaho like yawe, bundi kandi ukadukurikira kuva amakuru atangiye kugeza ageze ku musozo. Muri aya makuru kandi inongera kukwibutsa niba ari bwo bwa mbere ugeze hano gukora like na subscribe ku Ibendera TV. Mu gihe ukora subscribe ukibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification kugira ngo tujye tukoherereza amakuru utiriwe ujya kuyashakisha. Mwese rero mwiyumvemo ikaze abayisilamu kuri uyu munsi muri mu munsi mukuru wanyu w'igisibo. Ubwo ni ko ngenda mbifuriza kugira umunsi mwiza. Mwese rero nikaze mukanya, reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese. Birumvikana abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda mwese tubahaye ikaze. Abaherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwese tubahaye ikaze. Abaherereye mu bihugu bya Afurika bitandukanye, abari mu Bugande
yes abaherereye mu bihugu nk'Ubugande, Tanzania n'ahandi mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma rero namwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubahaye ikaze uri kutwereka ko mudukurikira cyane. Mwese tubahaye ikaze mugire ibihe byiza. Hanyuma rero nimunyemerere nari nibagiwe abantu baherereye mu Bushinwa, kandi abantu baherereye mu Bushinwa bari mu bantu rwose bamaze igihe batubwira yuko badukurikira. Mwese rero mbahaye ikaze by'umwihariko, ariko kandi muri aya makuru nimunyemerere twifurize abayisilamu mwese aho muherereye kugira umunsi mwiza, umunsi bita ngo ni Eid al-Adha. Ngo ni umunsi rero ngo w'igisibo, ngo ni umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Hanyuma rero bavandimwe bayisilamu aho muherereye mwese tubifurije kugira umunsi mwiza, kandi namwe mujya mutwereka ko mukurikira amakuru hano ku Ibendera TV. Abaherereye hamwe natwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namwe turabasuhuje cyane kandi tukomeza kubashimira. Reka rero twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru birumvikana tugiye guhera ku rugamba. Mu rukerere rwo kuri uyu munsi n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe babyukiye mu kintu cyiswe imvura y'amasasu. N'imirwano n'ubundi yashotowe cyangwa se yasembuwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Akaba ari ibitero byagabwe Rungutu ndetse na Sange. Ibi bitero rero kugira ngo neza ngusobanurire ukuntu bimeze, reka mbanze ngusobanurire uko ibi bintu byatangiye. Ku munsi w'ejo ahitwa Zakiriba na za Runingo hiriwe habera imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba baraje no kurasa drone zigera kuri 3 z'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo, bikaza kurangira kandi babatwitse bakoresheje imbunda ziremereye. Abarwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo ku munsi w'ejo bari bagabye ibitero ari FARDC, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Aba rero ku munsi w'ejo baje gutsindwa ni muri operasiyo yakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Banyura ahitwa Kingwengwe cyangwa se Kingwengwe, bamanukira ahitwa Tema, abandi bamanukira ahangaha ahitwa Kiriba. Noneho rero batangira gusharinga kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Bari baturutse Kavivira bazamuka Kawezi, neza bageze ahangaha hafi ya Kiriba, batangira kohereza amasasu batagetinga Kiriba na Runingo. Ariko n'ubundi basanga intare za Sarambwe ziri tayari, nazo zirabarasa zirabazenguruka, ubundi zirabamanura zirongera zibarenza ahitwa Tema na Kavivira, zibohereza n'ubundi ahitwa muri uyu mujyi wa Uvira indane. Ibi bimaze kuba rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo n'ubundi ntago ngo bashizwe, bavuze bati intago dushijwe, ndetse biravuga yuko ngo baje no guhamagaza musada. Noneho ngo bakora icyitwa kuzenguruka, ngo baciye iya kure baragenda banyura ahitwa Dembe baturutse ahitwa Kihande. Nukuvuga ngo ubukikiye ahitwa Kingwengwe. Impamvu batanyuze Kingwengwe ni yihe? Nuko Kingwengwe bivuga yuko n'ubundi hari abarwanyi cyangwa se harimo ibirindiro by'abasinepazi b'intare za Sarambwe.
bo rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakikiye bazamuka hitwa Kihande banyura hitwa Dembe, noneho bageza hitwa Dembe batangira ngo gusharinga ahitwa Sange na Rungutu, ngo bari bafite gahunda yihe yo kuvana cyangwa se yo kurasa ahitwa Sange, noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye Runingo na Kiriba bakazamuka baje gutabara ruguru ahangaha, noneho abandi barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakazamuka n'ubundi baciye muri ya nzira yanyuzwe ejo yo kuzamuka akavivira Kawezi, noneho bagahita ngo binjira muri Kiriba na Runingo biboroheye cyane. Ibingibi rero ukuntu byaje kugenda n'ubundi nago byaje akorohera abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera yuko ubwo bakoraga ibingibi abarwanyi b'intare za Sarambwe bo banyuze ahitwa Remera na Amushezereza, noneho batangira agusharinga kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Urabona uri Dembe, undi ari haruguru ahangaha mu Minembwe na za Musheshereza, neza neza bakuri hejuru, kukurasa ni nko kumanura ibuye rikamanuka rikitura mu gihorihori cyawe. Niko rero byagendekeye aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ahangaha ngo bahise batangira gukora icyitwa imiriro iteye ubwoba hakoreshejwe imbaraga z'umurengera, reko ngo hahise hatangira gukoreshwa bya bifaru byabo, imbunda ziremereye za machine gun. Neza neza nagira ngo nkubwire ko ahangaha ubu tuvugana ngo hamaze kugwa abarwanyi benshi cyane bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, reko ahasange neza neza tuvugana urugamba niho rurimo kwambikanira. Abari barimo batubaza rero ngo ku rugamba rwasubiye inyuma, ntago urugamba rwasubiye inyuma, ahubwo urugamba rwahinduye icyo nakwita ko ari operasiyo, kubera yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo bashakaga gusubiza inyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bari Runingo na Kiriba, ariko noneho bagashaka kugira ngo babasubize inyuma basa naho bagiye gutanga musada inyuma. Ibi ni nko gusa n'abazenguruka kugira ngo noneho nurasa inyuma, noneho abari bari imbere basubira inyuma, ahubwo bagiye gutanga musada noneho birangire aho bari uhise uhinjira. Magingo yangaya rero biravugwa yuko ngo ahangaha n'ubundi hamaze gukomerekera inkomere nyinshi, abapfuye bakaba ari benshi, ariko ndirinda kuvuga imibare kubera yuko imibare n'ubundi ntago irajya hagaragara, ariko amakuru aturuka ahangaha abaturage bari ahangaha hitwa Idunda baravuga yuko neza neza ngo harimo guturuka imodoka nyinshi zipakiye imirambo ndetse n'inkomere. Aba bose ngo bakaba barimo kwerekezwa ahitwa Centre de Santé ya Ndunda, neza neza muri ibi bice. Iyi Centre de Santé ya Ndunda yegereye neza neza uburenze Sange, hirya gato ya Rungutu, ariko ku bice bya Kigurwe. Neza neza iyi Centre de Santé isa naho yegereye muri ibi bice byegera za Nyamitanga, neza neza mu gihugu cy'u Burundi. Magingo yatuvugana rero imirwano n'ubundi ikaba ikomeje gukomera cyane muri ibi bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba barimo kurwana iyi imirwano, ariko ari gukoresha intwaro ziremereye gusa, imbaraga z'umurengera, neza neza icyo bita gutanga isomo icyo kirimo gukorwa ahangaha. Ariko biravugwa yuko ngo abasirikare b'u Burundi bari muri iyi mirwano nabo ngo biziritse bihinduye umutibwa, neza neza ngo barabarasa ariko ntibumva. Ahangaha muri iyi mirwano biravugwa yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bifashishije cyangwa se bahamagaje musada w'abandi barwanyi baturutse aha muri Murenge kugira ngo n'ubundi iyi mirwano bayihoshe kandi
magingo yangaya n'ubundi ngo imirwano yatangiye kugenda isubizwa inyuma, nubwo ubu tuvugana ngo amasasu yo akiribo kumvikana n'ubundi. Hanyuma rero mu kanya ndaje twerekeze Walikale naho habyukiye imirwano iteye ubwoba, ariko reka tubanze mbere yo kwerekeza Walikale reka tubanze twerekeze Masisi. Masisi ahangaha naho hamaze iminsi imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Uribaza ngo imirwano byifashe gute? Ndagira ngo mbwire ko n'ubundi imirwano aha muri Masisi yongeye kubyuka n'ubundi neza neza hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ahitwa Kiringi. Ahitwa Kiringi n'ubundi hakaba hongeye koherezwa amasasu nyuma yuko hamaze iminsi habera imirwano, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakagenda abayihosha bayisubiza inyuma. Ubu rero ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi imirwano yongeye kubura. Imirwano imaze iminsi igera kuri 3 cyangwa se 4. Imirwano irimo kubera mu bice bya Bashari Mokoto neza neza ahangaha muri Masisi. Nk'uko amakuru aturuka ahangaha rero abitangaza ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kubyukira mu mirwano n'ubundi hagati yabo na Wazalendo muri ibi bice byo muri aka karere ka Masisi. Neza neza ngo imirwano ikaba irimo kugenda izamura urwego ahitwa Mihara. Neza neza ngo ubu ngubu ibintu byose byahagaze kubera imirwano ikomeye. Imirwano kandi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwana bashaka yuko aba Wazalendo n'ubundi bava muri ibi bice, kubera yuko ngo bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwica abaturage, kubasahura n'ibindi bikorwa binyuranye. Ahitwa Mihara rero na Kiringi neza neza ubu ngubu ngo isasu rimeze nabi n'ubundi urugamba rukomeje kwambikana hagati y'aba barwanyi bombi. Ibikorwa byose ubu tuvugana byongeye guhagarara uhereye amasaha y'isa 11 za mu gitondo kuri uyu munsi. Ibikorwa byose ngo byongeye guhagarara, imirimo y'ubuhinzi yahagaze, ibikorwa by'ubucuruzi byose byahagaze kubera iyi mirwano iteye ubwoba n'ubundi ikomeje kubera muri ibi bice. Amakuru kandi avuga ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwana bakoresheje amasasu menshi, mu gihe Wazalendo n'ubundi ngo zikomeje kugenda zirwana ariko zisubira inyuma, nubwo buke zikongera zikagaruka, ariko ngo ziri gusubira inyuma zerekeza ahitwa Rugarama ndetse na Mweso. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kubera yuko ngo amaze iminsi habera imirwano, izi Wazalendo zigatsindwa zikanyaruka cyangwa se zikirukanyira muri ibi bice, ariko bwake zikongera zikagaruka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bafashe gahunda yo kwerekeza imitutu y'imbunda zabo ahitwa Rugarama ndetse na Mweso, kugira ngo n'ubundi izi Wazalendo bazikubite ku buryo bazishyiraho iherezo. Ngibyo rero ibikomeje kubera ahangaha, imirwano ikomeye cyane n'ubundi nayo irimo kubera ahangaha muri Masisi, kaba by'umwihariko ari imirwano imaze iminsi, aho izi Wazalendo zitsindwa ariko zikongera bwacya zikagaruka, agira ngo n'inzuki nizo uyu munsi urazica, ejo hakagaruka izindi zigenda zivumbuka mu butaka. Izi Wazalendo rero nazo ngo ntizishira, barazirasa zigakomereka, izindi zigapfa, ariko bwacya ngo hakagaruka izindi. Ibintu rero bikomeye cyane. Hanyuma twihuse n'aya makuru, reka n'ubundi tuvuge cyangwa se tugaruke no kuri aya makuru agaruka mujyi wa Uvira indani. Amakuru aturuka mujyi wa Uvira indani biravuga yuko ubundi aha mujyi wa Uvira ijoro ryakeye n'ubundi hongeye kwicirwa abantu, akaba ari abantu biciwe ahitwa Avenue Kingongo. Aba rero ngo bakaba ari abaketsweho kuba ngo ari abanyamurenge,
dore ko aha mu mujyi wa Uvira iyo wazarendo zigukekaho kuba uri umunyamurenge tayari ubwo ngo bahita bavuga yuko uri icyitso cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Rero hongeye kwicirwa abantu biravugwa yuko harasiwe abantu babarirwa hagati ya 3 na 4. Amakuru akavuga yuko ngo harashwe 3 ariko uwa 4 akaba ngo yaraswe agakomereka cyane, nubwo bivuga yuko magingo ya nawe ngo ashobora kuba yitabye Imana. Izi wazarendo rero ngo zabarasiye ahangaha zimaze kwarasa kubera yuko ngo zari zifite ubwoba cyangwa se zitisanzuye, zikaba ngo zabarashe bakagwa hasi, ubundi ngo izi wazarendo zigahita ziruka. Ari naho rero haje guturuka uyu ngo uwasizwe yakomeretse, n'ubundi ariko amakuru aturuka ahangaha bikaba bivuga yuko nawe ngo byaje kurangira ashizemo umwuka. Ngibyo rero ni ibintu biba bibabaje cyane kandi bikomeje kuba aha mu mujyi wa Uvira. Nagira ngo nkubwire ko umutekano ukomeje kuba mukeya cyane ku baturage bahari, yaba abangaba bakomeje kugenda abakekwaho kuba ngo bafatanya n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakicwa, ariko n'abatarimo guhigwa nabo ngo niborohewe kubera yuko n'ubundi ngo bafite ubwoba yuko aha isasu rya ahagera isaha ku isaha. Ngibyo rero reka mu kanya gatoya ngaruke twerekeza Warikare. Warikare naho habyukiye imirwano, reka mu kanya gato nze naho twerekezayo turebe uko magingo ya ibintu byifashe. Yes, reka tayari rero duhite tunyarukira muri teritwari ya Warikare. Kuva amasaha y'isa 10 zishyira isa 11 z'ijoro kuri uyu munsi ahitwa Kibuwa na Kashebere, n'ubundi haramukiye imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Ni imirwano n'ubundi yagabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Rero hitwa Kashebere hakaba hongeye kubera intambara yuko n'ubundi hari hamaze iminsi aha harigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko magingo yatuvugana hakaba hongeye kubera imirwano iteye ubwoba n'ubundi, yaba haruguru ahangaha hitwa za Habura, Kimoho, Kanja, neza neza ni bice bikikije aka gace kitwa Akashebere. Aha rero hakaba harimo kubera imirwano ikomeye cyane, aho abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bahungira mu bice bya Zanyabyondo. Ni imirwano rero yatangiye ahagana mu rukerera, akaba ari imirwano n'ubundi nayo yaje ikomeye cyane, dore ko ari imirwano ngo irimo kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Akaba ari imirwano rero n'ubundi nayo ngo ikomeje kuzamura urwego, dore ko aha hitwa za Kibuwa na za Kashebere n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe na za wazarendo n'ubundi ngo barashaka kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi ibice. Iyindi mirwano kandi irimo kubera hitwa za Kibati. Aha hitwa Kibati naho harimo kubera imirwano ikomeye cyane, akaba ari imirwano n'ubundi abarwanyi ba wazarendo barimo kugaba bafatanyije n'abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC, ukuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, barimo kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe ziherereye aha muri ibi bice, ngo barashaka yuko tayari aka gace kongera kakigarurirwa, dore yuko n'ubundi aka gace kari kamaze iminsi n'ubundi gafitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ahangaha rero Warikare ibintu bikaba byongeye gusubira irudubi, yuko n'ubundi hari hamaze iminsi hari icyo nakwita ko ari agahenge, ariko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakaba bongeye kuzamura icyo nakwita ko
ari umuriro aha muri ibi bice. Ni imirwano rero ikomeye, akaba ari imirwano yatangiye mu rukerera ubwo n'amagingo aya ngaya ikaba imirwano irimo kumvikana muri ibi bice. Ubwo turaza kugenda tubigarukaho, gusa icyo nakubwira nuko yaba Wazalendo yaba abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'ubundi barimo kurwana n'izi ntare za Sarambwe, n'ubundi ngo intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje kohereza imiriro kandi ngo zirimo gukoresha intwaro n'ubundi ziremereye aha muri ibi bice. Reka twihuse tunyarukire mu bijyanye n'amakuru ya politike na diplomasi. Aya makuru ajyanye na politike na diplomasi reka tuyahere rero kuri iyi nkuru irebana na Tshisekedi ndetse na Martin Fayulu. Kera kabaye aba bagabo bari bamaze iminsi bameze nk'uko injangwe n'imbeba biba birebana nabi. Aba bagabo bongeye guhura ndetse barahoberana. Uko guhura kw'aba bagabo kukaba neza akwatunguye benshi, ariko noneho aba bagabo bagize gutya barahoberana. Bamwe bati yaba ari intangiriro y'amahoro. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwakira anasuhuzanya ndetse agirana ibiganiro n'umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Intandaro yo kutumvikana hagati y'aba bagabo bombi yatangiye ahagana mu myaka ishize, ubwo uyu mugabo witwa Martin Fayulu bivugwa ko ngo ari we wari watsinze amatora ariko uwabaraga amajwi akaza n'ubundi kurangira abaze menshi kuri Tshisekedi. Hanyuma uyu Martin Fayulu rero byahise bivugwa yuko ngo bahise bacana uwaka kuva icyo gihe. Aba bagabo bombi rero kuri uyu wa kane tariki 3 muri uyu mwaka nibwo bongeye guhura, aho Tshisekedi yakiriye uyu Martin Fayulu bari bamuherekeje mu biro bye ndetse bagirana ibi biganiro. Uyu munyapolitike Martin Fayulu yaherukaga gusaba Tshisekedi ko bahura bakaganira uko barokora igihugu cyabo mu byago bibangamira inzego ndetse n'ubusugire bwacyo ariko n'abaturage b'iki gihugu. Uyu rero Martin Fayulu mu biganiro yagiranye na Tshisekedi akaba n'ubundi yongeye kumusaba ko yayoboka inzira y'ibiganiro. Aba bombi rero bari basanzwe badacana uwaka nyuma yuko umwe bivugwa yuko ngo yibye undi amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018. Amafoto rero yashyizwe hanze na Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yerekanye Tshisekedi ahoberana n'uyu mugabo Fayulu ubwo yamwakiraga mbere yo kumubwira cyase mbere yo kugirana ibiganiro. Tshisekedi rero amwakira yagize ati nishimiye kukubona ndi kandi tugiye kuganira rwose n'umutima ufunguye. Ibiganiro bya Tshisekedi na Martin Fayulu byamaze amasaha ngo agera kuri 2. Ibyo rero uyu Martin Fayulu yasabye Tshisekedi ngo n'ubundi nukuyoboka inzira y'ibiganiro. Martin Fayulu akaba kuriye ihuriro bitaramuka, akaba mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma yuko bagirana ibiganiro na Tshisekedi. Yavuze ko mu byo yasabye Tshisekedi ariko yahura vuba na bwangu n'abasenyeri bo mu nama nkuru y'abepiskopi Gatolika Seniko ndetse n'abapasteri
batandukanye bagashakira hamwe umuti w'ibibazo byugarije Kongo. Uyu mugabo yakomeje agira ati bijyanye n'ibibazo byose dufite, ibibazo by'imibereho, ibibazo bya politike n'ibibazo by'umutekano, igisubizo ni ibiganiro mbonezamubano. Akagira ati namusabye gukora ibishoboka byose kugira ngo abonane n'abepiskopi gatolika n'abashumba kugira ngo turebere hamwe igihango cy'imibereho myiza y'abanyekongo. Nubusabe ngo perezida wa Kongo yemeye ko agomba gutangaho igisubizo byihuse, gusa ariko n'ubundi ngo ntago yigeze abyemera, akavuga yuko ngo we igisubizo azagitanga mu minsi ya vuba. Andi makuru aravuga yuko uyu mugabo Martin Fayulu ngo yaba ari mu mugambi wo kuba yahabwa umwanya wa minisitiri w'intebe, hanyuma rero ngo bikagenda bareba ko n'ubundi muri iki gihugu hagaruka umutekano. Ni nyuma yuko urebera mu mboni za diplomasi ubundi Tshisekedi yamaze gusa n'utsindwa, abona yuko n'ubundi yamaze kuba nk'utsindwa. Ubu ngubu n'ubundi Kivu zombi zamaze kumuca mu myanya y'intoki. Icyo rero we arimo kurwanira muri iyi minsi nuko atakorerwa kudete cyangwa se atakweguzwa. Ibingibi akaba ari nabyo bimaze no kuba umuzi cyangwa se intandaro y'ibiganiro by'idoha muri Katari, dore ko ari ibiganiro n'ubundi nabyo byakubise igihwereye. Zimwe mu mpamvu ebyiri nk'uko twagiye tubigarukaho zirimo gutuma ibi biganiro byo muri Katari n'ubundi bitagera ku musaruro, nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe baramubwira bati dufungurire bamwe mu banyapolitike bacu wafunze, ibingibi kubikora bikagorana. Ikindi bakamubwira bati kugira ngo tugarure amahoro twemere kurekura ibice n'ubundi twamaze gufata, nuko uva ku butegetsi hanyuma ubundi hagashyirwaho umuyobozi w'abanyekongo bose. Tshisekedi nawe rero akavuga ati aha data wo kugira ngo mve ku butegetsi ahubwo nabugwaho. Byamara kugenda gutya rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakavuga bati n'ubundi ntacyo tukirimo kumvikana, niba bimwe mu byo dusaba utabikozwa ubwo rero n'ubundi n'ibiganiro twagirana ntacyo byageraho. Hanyuma rero ibintu bigakomeza kujya irudubi. Mwarabyumvishe ko ejo bundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze guhamagaza intumwa zabo zari ziri mu biganiro idoha muri Katari, nyuma yuko n'ubundi bavuze yuko ibijyanye n'ibiganiro n'ubundi ngo babona ntacyo byageraho. Katari rero magingo yangaye ikaba yamaze gushyikiriza umushinga w'amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi Katari ikomeze kureba uko habaho gukemura amakimbirane ari hagati ya yo ari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ngibyo rero ibikomeje kugenda biba intandaro y'ibi ibiganiro, akaba n'ubundi ari ibiganiro ubona yuko rwose bimaze kugenda abigorana kandi ibikomera. Reka rero twihuse twerekeze mu Burundi. Azembana hari abantu barimo kugenda bambaza batese mu Burundi ibintu byifashe gute, dore ko mu Burundi rero harimo kubera amatora. Hakaba rero amagingo yenga nyuma yuko ku munsi w'ejo hatangiye amatora muri iki gihugu. Iramubwira yuko abanyamakuru bamaze kugabwaho icyo nakwita ko ari igitero cy'iterabwoba rikomeye. Abanyamakuru bo mu gihugu cy'u Burundi rwose ntago biraza kuborohera. Hanyuma rero abanyamakuru basabwe kwitwararika no kwitonda bikomeye cyane mu gutangaza ibyavuye mu matora arimo kubera muri iki gihugu cy'u Burundi.
igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10 n'ihazabu ya miliyoni 4 nicyo yano giteganyijwe guhanishwa umunyamakuru uzatangaza ibyavuye mu matora mbere yuko seni kuvuga komisiyo y'amatora muri iki gihugu cy'u Burundi ibitangaza nkuko byagaragajwe n'umuvugizi wa komisiyo ishinzwe amatora muri iki gihugu cy'u Burundi yitwa François Bizimana. Byabende mujya muvuga ngo urumva ngo ishyaka riniri ngo niryo ririmo guhabwa amahirwe mu matora, kavuga muti abangaba nibo bitabiriye ku bwinshi ugereranyije na site twagiye tubona, kavuga uti abagiye bitabira abo ku ruhande runuru abenshi n'abangaba ibingibi byose ngo babibujijwe, ikindi kandi ngo basabwe gufunga iminwa yabo kugeza komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje ibyavuye mu matora kandi akaba ari byo batangaza. Uciye ku ruhande rero akanyuranya n'ibi ngibi bihano bikomeye kandi biremereye byamaze kuba bimushyirirwaho mw'abantu mwe. Abanyamakuru rero bakaba basabwe kudapfa gutangaza inkuru zitandukanye ku bijyanye n'ibizava mu matora y'abarundi muri iki gihe cy'amatora yatangiye kuri uyu wa 4 tariki 5 Kamena muri uyu mwaka w'2025 undi ni ku munsi w'ejo aya matora yatangiye. Hanyuma rero aba banyamakuru bakaba bahawe icyo nakwita ko ari gasopo mu gihe aha mu Burundi hari amaradiyo 29 na televiziyo n'ibitangazamakuru bigera kuri 30 bikorera kuri murandasi. Akaba rero ngo ari byo bigize ihuriro ry'itangazamakuru ryemewe gukurikirana uko amatora arimo gukorwa hirya no hino mu gihugu, nabwo ngo bakaba ibi bikorwa birimo gutambuka live kuri radiyo nkuru y'igihugu, ariko kandi ngo ibijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora ni ibintu bigomba kwitonderwa kandi cyane. Ahangaha mu gihugu cy'u Burundi kandi haravugwa yuko aya matora n'ubundi ngo arimo iterabwoba ridasanzwe ndetse na ruswa. Ni nyuma yuko ngo masaha makeya ku munsi w'ejo mbere y'amatora y'abadepite n'abagize komine yabaye kuri uyu wa 4 ni ku munsi w'ejo mu bice byinshi by'intara y'Ibitoke havuzwe umwuka mubi wuzuyemo ubwoba, iterabwoba n'ihohoterwa rikorwa n'imbonerakure. Urubyiruko rushamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rero ngo abaturage bagiye bagaragaza kutitabira amatora ngo barimo gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa. Byabindi mwe muvuga ngo gutora n'uburenganzira bw'umuntu, ahangaha rero ngo utagiye gutora we rwose arimo gukorerwa ihohoterwa ariteye ubwoba n'urugomo rukabije. Bamwe ngo barimo guhabwa amafaranga 5,000 y'amarundi kugira ngo abajye gutora kandi bakerekwa aho bagomba gutora. Hanyuma kandi ngo abangaba barimo gusabwa gutora ishyaka riri ku butegetsi, ibintu bikomeye cyane ahangaha. Nubwo ariko ibi bikorwa bivugwa ko birimo gukorwa n'izi mbonerakure muri iki gihugu cy'u Burundi, izi mbonerakure zo ngo zirimo kugenda zibihakana, aho bavuga ko ngo ibingibi ari ibinyoma byambaye ubusa. Ariko bamwe mu baturage barahangaha bakavuga yuko n'ubundi bikorwa n'ubundi ngo birimo gukorwa. Hanyuma rero reka mbashimire nshuti bavandimwe muri aya makuru twari turi kumwe hano ku Ibendera TV, nizere ko mumeze neza. Hanyuma rero kandi nkomeze kubifuriza kugira wa gatanu mwiza. Uyu munsi ni kakonje, ubwo twizere ko mukomeje kukenjoyinga neza, abatari nkatwe tutajya tugira akonje.
nizere ko mukomeje kugubwa neza. Hanyuma rero ubwo turaza gusubira n'ubundi muri gahunda z'amakuru ku Ibendera TV ku mugoroba. Mwirirweho umugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ibarinde.